بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا قوتنك هيا هنك جيد بحديثة بخنبري ميا من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقت إنسان خناس بكي ويشاخي ربي خوشي ناس كي البلخي باران نهات لوي ولاتي بو قطلق لوي ولاتي بو غلا إنسان پریشان بون معلومة بري نو كفيقا بو. وقت الباجارة كي باران نهات بانا جبرگو انسانا نکاری بو هری وا باجاره دی زور بو زحمت بو لوی باجاری غلا چید بو زحمتی چید بو ایوگا مثلا لباجاره تا الولاته تا وقتی گو غلا چید بی جوالاتا کی دیش باجاره کی دی بگمیا بطرا مال جی انسانا رته اداره خود کن یعنی همه گو پری هبه کاری هرش خورش تکانش مغازه تشتکی بکره اما بره امکانه ولو زحف تنبون انسان سقنطی دکشان وقتی گو باران نهات بانا سقنطی چه بو بانا وجد بالبلخیجی باران نهات گیاشی نبو ذاتشی نبو انسان پریشان بون حیوانه و جب خوارنی مثلا تف نخوشی کتنا و مر وجد بين ملا زحف پریشان بو هما انسان چون با هفدی دگو گدی مامه چاواج في حالي خلاص بن وجد بروجه که جماعتك رونشتي بو زلامك هاتا نافوا دبي كني ويلجيبو كيفا ويلجيبو خلقي قوياو ما قي غلب سرتدا ناتيا ام تفد بهوارا وري متشي زكي متشي اما ايتام ميزين انت بقيت التيري قولا شكش خديرا گو خودیه من هيا گو ایگو البالت شغلم البالي خوارن زعفة نان زعفة زاد زعفة گو امهيش سقنطيا غلا يناكشنن شكش خديرا گو از غلامي فلان قسم و ايوجي مالي هيا دولة مندا السقنطيا غلا يناكشنم دبي دوي جوات دا شقيق بلخيجي هبو وقت گوي زلاميولو قوت دستي خو فكر گو يا ربي قلت أفقى نعمة المكرنا أنبونا عبدتا تأفقى كرم مرة كريا أمهاتنا فيها شي تزارو دائما تمال دائما تملك دائما أما ما تجاري شكرتا نكريا أما عبد أما هيامج عبدتي نينا مزي أفزلام جبوكو عبد زلامك يا خدمتكاري زلامك يا بچکک نان دیه ده بچکک آف دیه ده به چاو وصفه خود ده اما ده دوره دیامده و حتی وقت و نعمت المتکه اما ام شکرت ناکن وجد به شقیق بلخی پیشتی و ساعته بو اولیا کی مزن ده دائما دسته خود وکر دو یا ربی از عبد تما یا ربی تچه تصرف سرم بکه اسبي رازيما تتشي بدي من تفقيرية بدي من تنخوشية بدي من تقضاء بدي من تبلا بدي من مصيبة بدي من يا ربي أزبي امتحانات رازيما وجه إنسان مسلمان دوي دنيا دا أف دنيا فرح اما انسان چتکن و دنیا لف تنگتکن حسد جفتکن بغضه جفتکن جفت قحرن تخوازن گنانه هفدی ببرن تخوازن تعدیل بکن حسد جفتکن اوینا وکگو انسان لقارش امر رب خرابه انسان مسلمان گرکج انسان مسلمان حسد نکه گرک مسلمان جف حسد نکن چونکو حسد حرامه حسد چیه او نعمتا گو خوده دایت تا ای دی جیت قحره دبی خوده چمه دایت دا دبی برا خوده جی بستنه حلبو کی خوده جی بستنه جی ناده تا خوده کرم بی انسانی کریا وی بزنگینی امتحان کریا وی بزاروکا امتحان کریا وی بساغلق و صحت امتحان کریا یعنی خوده عز وجل اگر دابیه دا او دان امتحانا وی انسانیا اگر ندابتا تجي امتحانات اوا زانبا گو هر تش خوده
وقتی گوتش عبدا بولا افتش عبدایا ویچاخی تی شمته مزي وقتيكو أم الميش تكن بيشتي الميجي أن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت أن يا ربي أو تشتيقو تبدي كسك نكاري أنقل مش بكي كسك نكاري بمانع وتشتيقو تندجي كس نكاري بدي يعني إنسان بخوازن جي وقتي خدي نخوازي أو إنسان نكارن تشتكي بدنوي إنساني وجبروا لو جرك إنسان بقدر خدي راضي به إنسان زانب بدناوات شديا وقت إنسان حسد بكي عمل إنسان جي بوش دچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبچاوا آگر ازنگا یوخت کت شوتنه تچقا ازنگ باوجه ناو آگر او ازنگ و شوته و بخلی يعني تبطوناجي باوجي وتبسطوناجي باوجي او آگر و وادارا شوتنه و وایوخكي دبه انسان جي وقتی گوش برای خوی مسلمان حسد دكي دبه عمل ويجي عين شكل دا يوخد به انسان شكي حسدت كي جي اقرباء خود كي جيران خود كي جي درو دورا خود كي مثلا ايجو امواناس ناكن مالي وايا ملكي وانا عربي وانا هرشتي وانا امنابي ولا خوزي ايوي نبانا اما وقت اقرباء كيما بسمامة كيما قندي كيما جيران كيما وقت ايجو دروماوي خوشت بي ام تف بيدقرن ام تخوازن قو امي بين نخواري ام يوغ بكن او جي ام ببرا ببي وكما ياجما بكيمتر ببي دا او نعمتا لسري يوق ببي ما تشيوج مزيدها حلبوكي خدي عز وجل حسد حرام كريا انسان مسلمان جرك حسدش كسكي نكي وقت الطلبة كوي هبي جرك الطلبة خوش خدي بخوازي و اشتكا خوش خدي بخوازي ايگو دده و ايگو دستيني خدي عز وجل يا ميزنن ان حسد امازن دنقبنا حضرت آدم و شيطان دا چيبو وقت خدي عز وجل آدم خلقاند قوت ملائكتا قوجير هرنا سجده خوجير بطوينن دبي إبليس خوجير نتواند جي حسد كر قو ما او كيا زي خوجير طوينم خدي عز وجل جير قوت قو يا إبليس چمت آدم رنا چه سجده چمت خوجير ناتوينه قو يا ربي قو اج آگر چه بو ما او جي آخر چه بو يا آگر جي آخر چه ترا جبرولو از خوجير ناتوينم حلبو كي ايگو او تعليمات ايگو او امر دابو خدابو خدي عز وجل امري ويكر قوج آدم را هر سجده خوجير بطوينا اما اجبر حسده شيطان خوجير نتواند خدي عز وجل ويجي إبليستي كرا شيطان معناه ايگوج رحمة خدي دورا خدي عز وجل ويج رحمة خود دور كر وحتى قيامت جي ويش دور كي وقيامت جي رابو وأبد الأبدي دي جهنم دمنه جبوغو قسقان مش بو جبوغو حسد بو جبوغو ذكرشي بو خدي عز وجل او شيطان جوي مقام بلند اني مقام خواري رتباوي اني صفري ونا ولكرا اسفل السافلين يعني برا ان ديبي برا ان اشاغي خدي عز وجل ويبيسكر جبر چه جبرغو حسد كر وامر ربي خو ناني جي وامر ربي خو فهم نكر ياد دوا ورنكا حسد ميناكا حسد زاروك حزت آدم مزن حزت آدم خدا عز وجل وي جنة آوت سرو دنيا اف دنيا وهو قاسي فرح هو قاسي مظن ترى زاروكي نكر قابيل وقابيل كتنا قركاها فديدة حسد جف كرن قابيل حسد جهابيل كر وذكرشي جي كر قولا زيتا كجم حلبوكي بريا ويناجي وقتی هاتنا باوی خواه باوی و اگو کره من اره اون پفت کون مزی هکا وندخوازن هرنا شریعتی هکا وندخوازن گو مثلا که کی حقلیه کی حقسزه هر یکی جوا
قربانك خدي ربدن وقت خدي كي قبول بك دمك أو حقلية بجد به هابيل بحيوان راش مشت وحيوان جلقت كر دبي قربانا أن قنش يا أن باش دبي نقاند ودبي قابيل جي شو جنمي هبو تشفتيت كر دبي ويجي شو جنمي خوي ولو بخير اگو بكير وينا دا هفدي دبي زماني وقت چنبرك چت کرن هر کس کی قربانا خوا او هدیه خوا دخست ناواوی دا وقتی گو خدا قبول کربانا آگره کی دلدا جوره وجد به هابیل راشت قربانا خوا خست ناواوی چنبره دا دبی قربانا وی چو جوره دبی قابیل او گنمه بخیر دانی ناوا وی حلقه دا دبی ایوی نه چو جوره خدا جه قبول نکر چونکو خدا عزوجل تشته برادای انسان قبول ناکه انسان وقتی تشته کش خدا را بده گره ان مال خوی قنج بده ان تشته قنج بده اما وینا چکر چون مال خوی کم دریا خدا دادا خدا عزوجل جه قبول نکر وجد به قابیل گوتا هابیل گولا زی تکوشم حسد جه کر جه قسقانمیش بو هابیل جه گو برای من گوام برای هفن والله تدسته خود دریج بکی تبخوازه مبکجی ادسته خود برت دریج ناکم از ناب ما سببه و فعلا پیس چونکو افتشته کی پیسا انسان وقت انسان کی بکجه گناه کی مزنا کشتن جگنه کبائره خدا عز وجل دبی وقت انسان کی الحیات بهله وکا گوت دنیا تف لحیات هشت وقت انسان کی بکجه وکا گوت انسان لق تف کشت هاو قاسی تشتکی نباشه وجد به گولا زیتا کجم و انسانه دا جی وی کشت حلبو که هابیل جی قوت لیتر بو اما گولا از وی فعلا پیس ناکم از ناچم تنا کجم انا بیجم برا ولا برایم بمره چونکو تاریخ مزنج آدم حتی ویگا انسان بعثا قابل کند به ولا برای خو کشت بو سبب فعلک پیس اما وقتی گو کشت پشمان بو انسان دائما وقتی خرابی پیسیتیت که دسونه دجی مجبور پشمان ببه چما چونکو خطا کریا انسان وقتی گو خطات که دلی خود پشمان دبید بیا و چما افتشت رازلتی کر اف دنیا بسی منجی بسی تیجی وجد به جنازه برای العرضه ما نزانی بو چه بکه دبی خدا عز وجل قجیک شیاند دبی او قجیک کدی کشت دبی او عرض خپارت و قجیک خسته بنی عرضه ده و آخاوت سره بودمه کی گرک از برای خوحال و شرم دبی ویجی عرض کولا و هابیل خسته نواوی و سروی و قپات کرد وجه گلی مسلمانا انسان وقتی گو حسد جف بکه جف قسقان میش ببه إلا صناوي وخرابي جدره إلا صناوي وبيسيتي جدره إنسان مسلمان گرک حسد نکه گرک پیشی خناس بکه بجبو چهاتی دنیای خدا عز وجل جی دبی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خدا عز وجل دبی ما حیات خلقان دیا ممرن خلقان دیا که کی جو دها عملك قنشتر باشتر بکی خدا عز وجل امشیان نوی دنیای گو ام خدا ناس بکن و ام جر عبادت بکن ام سری خوجر بطوینن ام نهات نوی دنیای گو ام خرابی پف بکن ام ظلمه لف بکن ام حسد جف بکن ام کین و نفرت جف بکن یعنی خدا عز وجل هر یک جمع امشیان دنیای گو ام عبدیتی خو بکن جدوی عبدیتی دا ایج مزانه ترجیوه هبن ایج ما عقل ترجیوه هبن ایج ما عالم ترجیوه هبن ایج ما زنگین ترجیوه هبن ایج ما گو بدن او ایج ما سالم ترجیوه هبن ایج ما خوشک ترجیوه هبن گرک ام نبیجن ولا چما اولونا گرک ام به اوانات تف خلقیت ربی ما ولو خلقان دیا
خودت چلو بخوازه ولو چه کریا یا ربی امر ترازینا از برزق خرازیما از بحال خرازیما یا ربی دوی دنیای ده تک غایا من مرادا من راضی بونا تیا گرک یک بوی شکلی حرکت بکه دا یک بگه خوده دا تر با یکی ببیش بخشه جنته دا آخرت دا ملائکت جی بیجن به اهلا و سهلا سر چعوار هاتی و ترزیات خیرات گران ببه تبوي عملي تهر جنة ربي خوا دوي جنة دات أبد الأبدي بمني تحياتك خوش بمشني أو دانات جو خدي دايتا تلوي دي نعمتا وي بكشني وجه خدي عز وجل ما بقرن جوا مسلماني قونت قلبي وادت قارشي مسلمانا دا كين ونفرتنا يا خدي ما بقرن جوا إنسانا خدي عز وجل دين الدنيا ما خوش بكي خدي عز وجل ما تفد عفو مغفرتك خدي عز وجل جي ما تفا بخي جنات أسلاوي خوش ورد شينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.